Anginibingelele bazalwane egameni likaJesu namhlanje kuseni kuvuka udle wethu vuka usuku usula sesihlalene enyaweni kaJesu sitawuhlala njengeMaria sive lokuphuma emlonyeni wenkosi. Siyachubeka ke nesifundo sethu semlando welibandla. Namhlanje ke sithatha sifundo sethu ku second missionary journey ya Paul etholakala kuma Acts chapter number 15 siqale ku verse number 36 siye ku chapter number 18 verse number 22. Kwazi nje emva kwesikhathi Paul wafisa kubuyela emuva sakaya wahambela lamabandla labe wakhile wase uyakhuluma ke naBarnabas asambe yeBarnabas wabonakala ke ukuthi abahlangani vele abavani ngoba Barnabas ufuna kuhamba nalo mshana wakhe longuMarko kanti phela Paul ukhumbula kahle ukuthi Marko first missionary journey bahamba naye manje umfana wajike endleleni so ke nangabafuna kuhamba naye hayi ngathi akusavumelekanga ke kahle ke manje lokwenda ke Barnabas aqhubeke ke naMarko ahambe naye na Paul wathi angidifuneleke lo munye newathatha ke Silas wahamba ke naye ke nabo ke bashona bo Paul na Barnabas eGalatia bahamba phansi baqonza ke eGalatia bahamba bafika naseLystra bathola Timothy ke bekungumfana lomncane nje ke kepha ke abeke wevayiva kancane ngaJesu noma ke ngaleli vangeli so kwabalula lokuthi amthole amsoke ahambe naye ngakho ke bazalwane wathatha ke lo Timothy washona naye ngase west nongathi enshonalanga abantu abakethu ahamba naye bahamba lonke live lase-Asia baze bafika naselwandle endaweni ethiwa kuse-Troas la khona ebusuku Paul wathi ulele waphupha nje abona umuntu wale ngesheya boMacedonia akhuluma namagama lathi ake wewele ude eMacedonia utosida nembala ke Paul akabanga sangathida kwasekuseni wathatha Silas bewela bahamba baze bafika endaweni ethiwa kuse-Philippi shumayela ngemandla Paul kwaphenduka lamanyenti bantu kepha ke basaphenduka wasekusuma lenye nje ingqushungqushu lesinye sidungudungu isizathu yini phela Paul lapha ePhilippi ufike wakhipha umoya wephengula kule intombazana beyiphengula nje impela indlela abanikati bayo ilokhuzana inzuzo lenkulu ngakho ke abanikati bayo base bathukuthela vele bagana nwabo bamangalela abo Paul na Silas babamba babashaya babajijela ejele wathi ebusuku hayi wasuyayidlala ke le game yakhe enkulunkulu watamatama umhlaba kwadzika lona leli jele kwaphenduka wena le wada lo jela lebeyilapho wahamba pheze kwaphenduka ngisho nemndeni wayo egameni likaJesu base ke basuka ke kuleyo nzawo leyo bendlulela ke eThessalonika solo baqhubeke to the west nabefika ke eThessalonika bashumayela abantu abaningi baphenduka kodwa ke kwaba nenkinga ngoba emaJuda lamanye abebalandzela asuse umsindo lomkhulu asuse siyaluyalu kube nekungevani bagcine ke boPaul babona singcono sishiye ke lenzawo le babonga ngoba bebahlala endlini yaJason basuka ke lapho bahamba bandlula enzaweni yaseBereya nakhona balakha libandla kepha kusidanga ke kangakanani ngoba afika lamaJuda abahlupha futhi baphindze basuka ke manje bagijima ke bandlulela ke eCapital City yaseGreece le city Athens nabafika labakhanda silabande bayakholwa labantu labamana inkinga yabo bakhonta Thixo so nabathi uyabashumayela Paul noba ehluleka vele kuphenduka kwabita ke ukuthi Paul ahambe ehlele enzaweni ethiwa kuseKorinte khona eKorinte ke kwabalula ngoba ngilafika khona thola ithuba lelikahle lengenisa livangeli kangabe wahlala umnyaka wonke netinyanga letisithupha egameni likaJesu nakasacedzileke kushumayela wase uyasuka ke sobuyela ke emuva ke eJerusalem kodwa asaya eJerusalem endleleni wangena eEfesus bajabula base Ephesus kodwa ke noma sebamncenga kangakanani sakahlali nabo kodwa hayi wala ahlala nabo noma sebamncenga wathi utawubuya nangabe inkosi ivuma ngakho ke waqonza eJerusalem eJerusalem futhi akahlalanga wagijima wajakela lebandleni lakhe lase-Antioch lafika kanjalo ke bazalwane livangeli eEurope wakheka khona emabandla lamaningi leswatiko njengasePhilippi njengaseThessalonika nanjengaseKorinte ingasiyethemba ukuthi uNkulunkulu anguNkulunkulu lawo mabandla asesekhona namhlanje sibonga bazalwane egameni likaJesu.